Hello everyone, this is English with Afa YouTube channel. سلامات. لو ما أنت دما أزيد جرامي إنجليزي حيزلكم نتقلهم. إذن كالات زين خندي present زتزارب كون تفلتن. نعرس خاص زتفترلو ويكعس تفتنولو بزيو. Guys, this is imagine that it's an exam day. يعني فتنا معلتي كم زخوانا نحسب بمو. كلهم أبزل لكم وبوتا وينكم. English with Afa YouTube channel خفيت كازلخا بدم بتقاطع مالتيو. بتجاقب تلفزيون تقاطع زلخا never touch your remote. remote كايتنكا. يا بموبايل ترين زلخا دما ايرفون خاشوك ويكعا دمص وسخمو عو بالغاسم امازيو يا اما نقد زلخا دما ها بوز غيرخا ترغاغيخا قسلكا تمهار مالتي guys. I am going to share with you a very basic English words which are necessary in our daily English communication. كل جزء انجليزኛ خنزارب كلنا زنጥቀመለን ወሰንቲ ዝኾና ቃላት የخጋብ ዘካ ማለት ነው ማዓቲ ወይከዓ خጋብ ዘኪ guys imagine that we're together بحبار خمسة لنا غيركم حسومو حدا حتىكم 5 سكند محسب خوكم تملسوا لي تاقال مالتيو تاقال لسان دحر زي ملسكم لتقصيلا زلا قال نختملسوا get ready. My first question is what do we say مخري نمال انت دلينا انت اينا نقول مخري زياده قلال idea word advice very nice advice means مخري okay advice means مخري very nice advice means مخري very good. I'm gonna give you 5 minutes I mean 5 seconds حجغا yeah منبار انت يبهال منبار 5 سكند عليكم منبار live thank you very much live منبار live means منبار بهوت منبار or I live in Addis Ababa, I live in Uganda, I live in Canada, America, some other countries ማለት ነው live means منبار very good ዝኾነ live منبار እንተልና ምሕዳግ خنታይ ዝባሃል ምሕዳግ for example ስራሕ ትጅምሩሞ ከመይሎ ስራሕ ኢሉ ሓደ ሰብ ሓተኩም ገዲፈ እንደዝሱ እንታይ ትብሉ 5 ሰከንድ ኣለኩም live حزون live مقداف مالتيو منبار እንዳይበልካን خيتولو ناي سبيلينغ افلالاي الله يو مالتيو live منس محداق thank you very much محداق مالتيو live سبلو live نعاي me leave me انتلهم يدفني مالتيو يدفني alright what about ملقاح انت يبال ملقاح بانجليزኛ ملقاح diabetes thank you very much diabetes very good diabetes لقاح مالتي very nice لقاح alright diabetes I hope it's تقرنيا ينبالكم لخوني yeah diabetes بدب دفتر حيزكم تخطاتلو اذا نايلو مع انت قالات 30 اندما باغو بدب تخطاتلون اوكي yes اذا 30 زين مس 30 وسيكا صبغنا انجليزኛ تزاربت خغبراكم سلازخلا مالتي what about دبيت مالت لقاح انت خوينو دبيت مالت لقاح انت خوينو what about delete انت يبان delete interest very good interest زي delete يبالي delete صبو delete مالت interest انت خوينو what about مقلاص اسكي قلاصو قلا ختولو تاريخم تيشر افي I am not clear بجخا نشتي قليص ابلو انتي تقولوا describe thank you very much describe زخا مقلاص مالتي مقلاص nice مقلاص describe انت وينو انتي دا مقراب انتي زبال مقراب زخونه ነገር you are living out of your country ካብ ዓድኹም ወፃይኹም ትነብሩ ዘለኹም maybe business ትሰርሑ ትኽእሉ ትምህርቲ ትማሃሩ ኣለኹም ወይ ከዓ ኣብ ስራሕ ዘለኹም ትልዩ ትኽእሉ ተቆፂርኩም እንታይ ኢኹም ትገብሩ በርገሪና ነቅርብ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዝኾነ ነገርና ነቅርብ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ሞባይልና ነቅርብ ምቅራብ እንታይ ዝባሃል ማይ ኢና ነቅርብ ናብቲ ህዝቢ ፀባይና ነቅርብ ክትብሉ እንታይ ደሊኹም እንታይ ኢኹም ትብሉ 5 seconds you have offer very nice offer means ምቅራብ ማለት እዩ ምቅራብ yes እተና ኢሎም ማዓንቲ ትምህርቲ ደፍተር ሒዝክ ተኸታተሊ ደፍተር ሒዝካ ተኸታተለኒ لعلي دفتر دما أما عندكم سيف جبر بدفتر دما بسيريس تقاطعوا أجهم
alright okay مقلطف انت إزبال teacher عافية please قلطف تقولون انت ريلكم انت ايهم تقولوا hurry nice hurry very nice hurry منس مقلطف مالتي مقلطف yes hurry يبال انت hurry مقلطف مالتي hey teacher عافية قلطف hurry تقولوني مالتي hurry what about ممحياش بتعني بقى صبوق I start learning English with Afe English with Afe channel مكتتان مس جمره ومخا ኣብ تحت بزلو ናይ واتساب سلك قطر مس دول كله تراخيبه እቲ ትሬኒንግ ስልጠና مس جمره او ውሽጢ ሓደ ወርሒ لو ጠለኒ ያ ሃሪ ምንስ መቅልጣፍ ማለት እዩ yes ሃሪ ምንስ ተለበል ቲቸር Afe ቀልጥፍ ለውጥ ኣምፀለይ ትብሉኒ ወይ ከዓ ንዓርኩም ሪፖርት ክትገብሩ ከለኹም ኣብ ሓደ ወርሒ ውሽጢ ንሽተይ ለውጥ ኣምፅየ ለውጢ improve ይባል improvement means لوطي مدلايتا يزبال need I need improvement تلقوا لوط دليلخو مالتي very nice قللنا انجليزኛ قلال بتدغاغامي سوات زحتوا قال خنغركم ويكا احاتكم مذكر انت يزبال remember thank you very much remember يرفون على كنا إنجليزنا remember زلنا إنجليزنا رفي شرافة يرفكم كريم لو معنتي remember منس مذكار مالتي مذكار very nice مذكار what about مذكار انتينا مرسع انت يبال forget مرسع forget منس مرسع nice if we say so إذا كبلنا مجوبنا انت يزبال مغوبناي انت يزبال مغوبناي visit منس مغوبناي nice visit منس مغوبناي هذا وجههم hey what are you doing here يغوبني ازلخو يقرتا sorry I am visiting تقولوا مالتي sorry I am visiting تقولوا مالتي visit منس مغوبناي مالتي what about مدلاو انت يزبال مدلاو اتا مدلاو ready yeah ready or prepare يبال prepare or ready ويكع prepare بخلتيو مغلاص يكالي مدلاو نمال تدليهم you are going to say prepare تقول لهم مالتي استنبلا prepare استنبلا حجو prepare again thank you very much እሺ اوكي تدالي يزلخو صقم يقول تدالي حجما خوسنيه ኦንላይን ትምህርቲ ኣብ ታሕቲ ብዘሎ ናይ ዋትስኣፕ ስልክ ቁጥሪ ብምድዋል ኣብ ቲቸር Afe ኦንላይን ክላስ ክመሃር ጥራሕ ባዕሉ የምህረኒ ፀገም የብሉን ኣነማ ወሲነ ዲሳይድ በሃል መውሳን ዲሳይድ በሃል ኣሎ ዲሳይድ ምንስ መውሳን ማለት እዩ ዲሳይድ ምንስ መውሳን very nice ዲሳይድ ምንስ መውሳን እስትብሉ I have decided ወሲነ I have decided ወሲነ very nice ምግላጽ እንታይ ይዝባል ምግላጽ describe nice ግላጽ describe yeah describe ኢልና ስለዝኾና ማለት እዩ okay what about ምሽካም አታሸኪም አታዛና እንግሊዝኛ ጸገም እስከ ማዕዚያ ተሸኪመ ያከይር አታስከ ማዕዚያ ተሸከማ ረቱሎ ለኩም carry ባል carry ምሽካም carry ምንስ ምሽካም ማለት እዩ very nice carry ምንስ ምሽካም carry ምንስ ምሽካም what about ምንክብኻብ carry ታይማትሪ carry ኮ ምንክብኻብ you care ምንክብኻብ ምንክብኻብ care ይባሃል care ምንክብኻብ I don't care እንተልኩም ኣይንከባኸብን ወይ ከዓ ኣይግድሰንን ብዛዕባኡ ማለት እዩ ኣይግድሰንን ማለት እዩ nice guys እሺ ምኽሪ እንታይ ይዝባሃል ነረ ምኽሪ እንታይ ነረ ምኽሪ ቀላልያ ምኽሪ ቀላልያ እንታይ ይዝባሃል advice guys ኣማኸል ካፍተን ዘመርኮን ሓተኩም እየ ማለት እዩ ዋጋ እንታይ ይዝባሃል ዋጋ ጃኬት ክትገዝኡ ኸይድኩም ቲቸር Afe ፎቶዬ እንደ ዘለኹ ከምታናቱ ጃኬት እንደ ፎቶያ ዘለኹ I really like that jacket so ዋጋ ግን ክንደይ ትኸውን ዋጋ cost ይዝባሃል cost ዋጋ አይነ ጫቃጫቅ አጀቀም አይተጫቃጨቁ ፕራይስ ወን ይባሃል እዩ ፕራይስ ወን ይባሃል ጸገም ይውልን እሺ ፕራይስ is cost you price አይትበሉ so
cost ማለት ዋጋ ማለት እዩ price ማለት ድማ ዋጋ ማለት እዩ ንቀጽል ኣለና ሓዘን ብደንቢ okay yeah ሓደጋ ወይ ከዓ ሓደገኛ dangerous ይባል dangerous means ሓደገኛ ማለት እዩ ተሕጓስ ታይ ይባል ተሕጓስ excitement nice excitement ኣለትኩም አጅኹም excitement ተሕጓስ excitement is ተሕጓስ excitement እስክንበል excitement again excitement very good happy all right happy ይባል excitement ውን ይባል ጸገም ይውልን ፈጣን ታይ ይባል ፈጣን ቲቸር አፍቁ ፈጣን ኮይ ደስ ክብለካ ወይ በጣም እንደዚህ ፎቶ ንዑ ድማ ያነ ሰብስክራይብ ዝገበርኽዎ እታ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቅ አና ሁሉ ግዜ ክረኽቦ ስለዝደሊ አና ሰብስክራይብ ገይረያ ክረኽቦ ደለ ገለ ፈጣን fast very nice fast እሺ ግልጽ ታይ ይባል now clear very nice clear fast means ፈጣን ግልጽ clean ግልጽ ጽቡቅ እስካብ ሕዚ ንባዕልኩም ትፈትኑ ክንደይ ከም ትረኽቡ ዘለኹም yeah clean is ግልጽ what about ፈዛዝ slow ይባሃል slow ተደናጊራ confuse ይባሃል ምድንጋር we just say confuse ማለት ምድንጋር ማለት እዩ ምድንጋር confuse I got confused تلهم ተደናጊራ ዘለኹ በጃኻ I got confused تلهم ተደናጊራ ዘለኹ okay what about ዕረፍት እንታይ ይባል ዕረፍቲ rest very nice rest is ዕረፍቲ ምሕሳብ እንታይ ይባል ኣብ ዝኾነ እንደ ወደይና ሓሰብኩ ኣብ ዝኾነ እንደ ረኺበያ ብጣዕሚ እንደ ሓሲነ በዓዳ ዝኾነ ንስብ ኢላ ንሓሰበት እንደ ረኺበያ በጃኺ contemplate ይባል contemplate ማለት ስዊልኻ በቃ ምሕሳብ ማለት እዩ ጥልቅ ዝበለ ሓሳብ ምሕሳብ ኣታኻ መቀረ የእንግሊዝኛ እዚኣ ዘለማመዳይ ዶ በይዛኻቱ እስካዕ ማእዝያ ዛ እንግሊዝኛ እዚኣ ከተሸግረን ኣይትበል local means ልሙድ ማለት እዩ local ልሙድ እንታይ ይባሃል ቲቸር አፌ local ልሙዳ local ጥዕና health ይባሃል ጥዕና health ጥዕና what about ሙቸት comfort ይባሃል comfort ማለት ሙቸት ማለት እዩ ምቾት comfort comfort እምነት እንታይ ይባሃል trust wow trust እምነት yes so I think we have ሓንቲ ናይ መወዳእታ ቃል ያቀራትና ዘላ እታ ቃል ንሳ ድማ ምንጽጻር እንታይ ይባሃል ምንጽጻር እንታይ ይባሃል ምንጽጻር compare ይባሃል compare ማለት ምንጽጻር so guys these are the very best English words እስራንትሽ አንተን ቃላት ሒዝና ኣለና ሓንቲ ናይ መወዳእታ ቲፕ ክበኩም ምስትኽኻል እንታይ ይባሃል ምስትኽኻል እንታይ ይባሃል ፊክስ ምዕራይ ወይ ከዓ ምስትኽኻል ትኸውን ኣላ ማለት እዩ guys we had a very fantastic time this is English with Afe YouTube channel ኣብዚ ኸድኩምዎ English with Afe YouTube channel subscribe ጌርኩም ኣለኹም like share ብምባል ዓለም ብዓለማ ተባፂሓ ጨውጨው ክንብላ ናይ ሓባር ጥምረት ንፍጠር ማለት እዩ this is not only my channel ናተይ ቻናል አይኮነን እዚ ናትኩም ቻናል ናተይ ቻናል ናይ ካልኦት ቻናል እዩ ኩለና ዝንፈልጦ ነገር ክንተሓባበር በሓባር ኮይና ድማ ዝሕሸት ዓለም ክንፈጥር እዩ ዓላማና thank you very much guys this is English with Afe